Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ikhwani wa akhwati fil Islam, hayyikum bi tahiyyatil Islam ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Bawo yettugol Allah juulayne laaɗo salmina jama on fof, lanɗo goto kala ka o wontiri sihimo e jam. Haray ɗen humpita jama on fi ngal dental meɗen ɗo yowodirgal e fi dina kan. ɗum ko o radio meɗen ɗo ɗe wiyeteɗo Lawol Kisal Tariqul Najah. hiɗen mari émission feƴƴowo e makko chaque vendredi ma innen vendredi re be jumare be wonde sa'aji ɗin sansodira saabu karamakoɓe invité teɓe toon ɓe lereji ɗin sansodira saabu ɗum. kono ɓayɗe wadde information ka page Facebook meɗen Lawol Kisal Tariqul Najah. haray ko honɗum ko ɗum ɗon fof ko fiyo jama waw andude programme on fi kala wonde no leeta seeɗa saabu alhaaliji leydi meɗen ndin ga déplacement ji ɗin ɗum no wona wonde watele 10 minutes 15 minutes haray toujours meɗen toro yaafuye menen wonan ɓen ka teɗen sengo ga. ɗum ko immorde Bagnan technologie service Mamadou Julde e Isa Diawɓe Ba kipan ɗon fi sengo karamakoɓe ɓen ɓartagol ɓe fino hendoron darsuji ɗin sengo ka page Facebook e ka radio Lawol Kisal e ka telegram e ka WhatsApp. technicien jo téléphone ji kadi jooɗiɗo Madina école ɗo ɗum koye Conakry. haray hande jemma ɗo hiɗen mari e 20h40 Oustaz Mouhammadou Wuri Mamoun Diallo ɓe waɗanayi e yewtere ko yondiri e hadise nelaɗo meɗen Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam. l'islamu aray ko tumoranke o hootay ko tumoranke. haray ɗen torodiri en fof naatugol ka radio ɗon ɗe jentito warta. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Aleykum salam wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بالقيام بفعل المأمورات حسب الوسع والطاقة والابتعاد عن جميع المنهيات فإن في ذلك سعادتنا في الدنيا والآخرة. Musibah tebbe haray tewasio de pedigol hunde Allah subhanahu wa ta'ala wada yamiroje makko den embere mawdi dimendi terto pottito jannanangal haɓoje makko den anden wonde mano jeeya e piiɗi ɓurɗi mawnude ɗi neɗɗo haani hulde Allah e mum tottugol haqqeji ɗin faade e joom majji ɓattora Allah subhanahu wa ta'ala e ngol ton tottugol foti noon joom hakkeji ɗin ko wurɓe e on tigi wondi ma ɗum ko mayɓe tawayɓe sertino e aduna on. Haray hande e hutuba men on inchallah en andinay ma andintinay seeɗa e yoga e haqqeji ɓeeɗo mayɓe tawɓe ine wonduno e mum hanki hande e wonda e maɓɓe enen ɗo fof hiɗen mari sifa ɗum foti ka mawɓe on tigi ma ka siɓɓe ma ka yiɓɓe ma ka huwodiraɓe ma ka kawte. Haray ɓeeɗo mayɓe hiɓe mari haqqeji e hoore meɗen hino jeeya ɗin haqqeji musidɓe tedduɓe si a tawama ka mayde nangi on tigi ɗon ka dande mayde haray to yo a longimmo shahada on la ilaha illallah on tigi wi'a la ilaha illallah takko mayde on ɗum hara sukkinan kadi wowrugol ha o ya ɓitto la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sabu nelaɗo maaki lattinu mawtakum la ilaha illallah longine wonɓe e mayde ɗen la ilaha illallah ɓe maaki hadis go kadi kala on tawɗo haala mum ma konngol mum sakkitinomo ko aduna ko la ilaha illallah on tigi naata e aljanna ɓe tori allah o naaden aljanna e fof tino jeeya kadi e haqqeji mayɓe ɓen e hoore men si tawi ruhu on gittama nana sallllahu alayhi wa sallam holliri noon si ruhu on iwi gite ɗen jokkay ɓe on to ɓe partino haray no jeeya e ko yaɗira ɗon yo en suumu ɗum e gite hiɓɓen gite mayɗo on yo allah o yaafo en ino jeeya kadi e ɗin haqqeji mayɗo on yaccagol yoɓɓita ñamale makko ɗen sabu haray yaafegol mo dunubaji makko ɗin ino yowodiri e ñamale ko ñawdi kon ɓe yoɓitede nelaɗo maaki nafsul mumini muallaqatum bi dayni hatta yuqda an wonki jiyaɓe on ma wonki gomɗinɗo on ko yowidirteki ma ko yowirteki sabu ñamale makko ɗen ha ñande ɗe yoɓitanamo hare ko waɗere ko moradu mo duro bal hay sahindinaɓe ɓen tawayɓe ko sahindinaɓe yande fi sabilillah nelaɗo sa sallam maaki yughfaru lilshahidi kullu dhanbin illa dayn ɓe maaki yafante sahindinaɓe on dunubaji ɗin fof si wona on ɗum ñamande nde ara no jeeya e haqqeji ɓuɗɗi tentude e mayɓe ɓen e hoore men yo en yacco yoɓitanen ɓe ñamade maɓɓe ne foti no garɗi soɓitire ma ɗum ɓe accali wakkilore ɗum ɗo yo allah o newna hen
ino jeeya kadi e haqqeji mayɗo on waɗugol wasiye makko on si tawi mo acci wasiye hara wasiye on lundaki bo tawata ko sharia on harmini kono noon kadi hino jeeya e haqqe mayɗo on prépare gol mo loota mo juula mo julde janaza on kabbiral ɗi nayi won andirɗen noon ara muru ndum jangi fatiha kabbiral ɗimmuru ndum jangi attashahud salatul ibrahimiya tawiɓe habbirandu tammuru ndum duwanoɗen may ɗon on tuma habbiren naya ɓuru ndum salminen salminago woto a telen ga jungo men en ñaama ɗum kabbirali nayi ɗum ɗo façon ngo e façon juulugol mayɓe ɓe haray no jeeya noon e sunna on kadi nde noddidirte ñama on heewa duwanagol mayɗo on tentinino tawaɓe ko yimɓe moƴƴuɓe tanƴinaɓe no moƴƴi ɓeɗo fof so tawama e juulgol on tigi no jeeya e konofata on tigi nela sallllahu alayhi wa sallam juuli e maɓɓe hadisaji no jeeya e majji wondema ala on julɗo tawowo mayey juula e makko worɓe cappannayo tawɓe ala ɓe sirkante Allah subhanahu wa ta'ala si wona Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanayi ɗe defore makko seɗen e makko mana o yafante are hadis go kadi yimɓe temedere kono noon kadi haare no jeeya e sunna on si ari ka sappeji ɗum waɗe ko ɓuri fanɗude sappeji kadi hay so tawi noon ko yimɓe fanɗuɗum e juuldemo ɓe waɗa sappeji kadi ɗo fof sa sallam ino holli ɓural mum wonande may ɗon ka juulugol mo haray hino jeeya kadi e haqqeji makko ɗi mbawde o juula jokkugol fure makko on ɗowtamo haa ka o surroteɗon o surre ka gaburu makko haray musidɓe tedduɓe ino jeeya kadi iɗen anndi wono andirɗen noon kala mayiraɗo on tigi sunoto heɓa himme heɓa suna moranango ɓe wona fewndo saayi o saayi ɗo yimɓe mayɗo on aray ɓe hatoñinandu moƴƴuru e on tawowo aray muññintina ɓe andintina ɓe ɓural muññagol ɓural yottagol baraji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wat si sharia o yamiri kadi yo en hiwro kañum mayra ɗon hiwro ɗen ɓe rerdinen ɓe ɓe muñño rerdinen ɓe yoɓe yarna ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kon sabu haray ɗum ɗo ino wondi e baraji monanaɗi wonande an hiwrima may ɗon nela sallah sallam ɓe naaki ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من خلل الكرامة يوم القيامة يقول لي هذا حديث كلام ممكن له يهود هيوري مصيبة مم هيود مصيبة كنت كجاود مكو ما هو كون كيجي ما كون عندي مم هذا الله سبحانه وتعالى torno yaymo cotti teddungal ñande yawma qiyama yo Allah o teddino en ara yimɓe jeeya kadi hadde gi tentude wonande may ɗon duwanagol mo ko ɗum waɗi sira sa sallam gila on tigi ka surra ɗon so gaynama surrede ɓe makayno hon ɗum istahfiru li akhikum wa salu lahu bitasbit fa innahu ana yus'al so gaynama surrede on witama ɓe makayno isinane musidɗo mom on toran ɗon mo tabintinede sabu ara joni mo landede presque so jeeya e sunna o so tigi surrama jama on darto ɗon du o torno Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o yaafomo yo Allah o tabintinmo kadi hawrindinamo e jaabagol lande ɗen haray nelaɗo sa sallam ɓe makani hadith goo si giyaɗo on maayi ɓiɗɗo adama o si o fatike golle makko ɓen fof dañay sina tigi tati sadaka gila o mo ittuno ma gandal ngal wakki wona ngal naftorede ma ɗum du'a ɓiɗɗo mawnuɗo ɓiɗɗo makko moƴƴo ɗum ɗo haren holla en hon ɗum himmirgol newgol fayɓe ha gona moƴƴuɓe no holla en kadi hon ɗum himmugol donagol mawɓe men ɓe yo Allah o yaaboɓe haray no jeeya kadi hakke kañum may ɗon moƴƴagol e hoore makko ka laawol makka Abdoullah ibn Umar salminimo ƴettimo waɗimo ka maɓɓateeri mum bajjumo ka maɓɓateeri mum hokkimo kadi waɗare mum nde on tuma tan ibnu dinar o wiimo Abdoullah ibn Umar oɗo ko neɗɗo fulawa oɗo sedanni yonayno mo tawtuno fiwu ngo ko tunni yonayno mo ko jonanoɗa ɗo fof Abdoullah ibn Umar ɓe taw noɓe no wiɗe bamen maɓe wakkinoɗa jokkoɗaɓe moƴƴoɗa e maɓɓe ɗum ɗo no jeeya e haqqeji kañum kadi mayɓe ɓen haray no jeeya kadi e haqqeji mayɓe ɓen haqqeji tawa ni yogani no welsido e mum on ɗum wattugol yiri hara lorrali ɓe sabu tawi wurɗo no lorro noon
may ɗon kadi no lorraɓe honɗum yennugolɓe ma yuwaɓe e ko nandi e mum immorde e lorraji nela sa sallam ɓe maaki la tasubbu l amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu ɓe maaki taw yennumayɓe ɓen saabu kamɓe yani ɓe hewti ɓe yahi ka tawata ɓe yoɓete golle ko ɓewno kon sur ko moƴƴi ma sur ko boni ɓeɗo wara hakkiteɓe wota on lorruɓe wota on yennuɓe ɓe maaki hadis goo kadi la tasubbu l amwat fa tubtu l ahya ɓe maaki wota o yennumayɓe ɓen haande lorroton honto wuuro ɗen en fowti ɓe mari siɓɓe mayɓe kala nan ko goɗɗo no yennam siɓɓe mum mayɓe ma gurmama ma ɗum sabitama ma ñowama waɗama ko boni pelle ɗum lorray mo pelle ɗum ɗo mettay mo hara rettoɗen e ɗum ɗon may ɗon o maayi torattemo Allah subhanahu wa taala yo Allah o yaafomo ko andunoɗen hen wondi e golleji moƴƴi jikkuji moƴƴi jantuɗen ɗum ɗon amma ko andinoɗen boneji makko ɗum ɗon surre hara en wowlaali kono noon kadi sino jeeya e haqqeji mayɓe ɓen si rewi ko dabruji e salmingol ɓe on tiguiɗa hon ɗum assalamu ala ahli dar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية هذا يكون أن كجاءكم حق جماعة بسيء الرب كتابروجي إن الرب كي أطوى جدا أحسيكم جدا الرب هاي كتابروجي إن هؤلاء كور تاو كبردولكم هذا ممكن هذا سلم اللب دعاء نوبة kono kadi jona ko dabul kadi no jeyaare ko yamira sabu anditinte la haram kono non kadi okkora kadi musidɗo ma o ɓe toon ɓen duwa ɗum ɗon haray nafayɓe haray ɗum ɗo musidɓe tedduɓe ko yoga e haqqeji kañum ɓeeɗo mayɓe e hoore men Allah subhanahu wa ta'ala yonnuɓe yaafo Allah subhanahu wa ta'ala haray enen kadi o newna en fatuɗen e hoore dina kan e hoore la ilaha illa Allah haray en hattay ɗo e ɗi haqqeji ɗo ko ɗi seeɗa kono haray ko ɓeɗo tum annitingol sabu haray annitingol hino nafa yulɓe ɓen aqulu hada al qawl wa astaghfirullah li wa lakum sa'iri muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al ghafuru rahim alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد استجد تدبه ونريد أن ننم على أمين سيونا إنه أن يفاتي بقول كسيب موها كموبة هاك هو نرابة هذا نجيا هاكي جماعة نقول أن نكون تنكين دوانا قلبه تنكين وانا قلبه مؤتيري وانا صدقاجي إتا نكون نلدر نكون هاي كتو نفتا به كابه ونتون musidɓe tedduɓe yintoɗen e men enen wuuro ɗen kadi ɓurten wattande yiɗi heblano ɗen nde ɗo mayde sabu hara e mayde nden nde waynotako nde happata rendez-vous ala ko ñalade kaali mi arata ko saahe kaali joni arata nde ara e tum nden aɗa on tigi tew allahu no daali wa li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastahiruna saatan wala yastaqdimun haray ko lajal ngal on tigi noon anda ko honno sayi ko joni ko ɓaawo miniti ko ɓaawo leere ko ɓaawo ñallal hay gooto annda ɗum waɗi haray on tigi wakkilo haray no hebli sey men nde tewata ɗum wo hara koye hoore diina ga tawata on tigi haray no jeeya noon e ko mayde heɓɗorante ko wakkilo ɗen haqqeji kala ko ronndi ɗen haqqeji yimɓe ɓe ko joganɗen ɓe kon wakkilo ɗen hara en maayali ɗum ɗo hino e hoore men sabu haray yo Allah no yurmi en Allah dande sittude gayni hara gaynaali don tigi maayi no rewi Allah ha heewi ino jogi haqqeji yimɓe naɓori ha heewi ko moƴƴereji ɗum ɗe goni e joni kala hara toon haray ko moƴƴereji ɗin wona jonnede ɓen ɗo wanno haqqeji ɗin so tawi moƴƴereji makko ɗin lanni walla iyadu billah boneji maɓɓe ɗi ƴette dewte e boneji makko ɗin ko feroyo tawiide yo Allah on ɗemde sukkude gayni hara gaynaade hara no jeeya ko ɓurten préparande ndeɗo mayde wakkilagol hara joganaki hay gooto hakke fawanaki hay gooto hakke toñaali goɗɗo kala mon tigi tooñi ma jogani hakke on tigi gera jonta on tigi hakke mum on ma toromo yaafu e ɗoyo e surtout ɗoyo on tigi maayi kono noon kadi on tigi wakkilo tuuba rutto e Allah subhanahu wa ta'ala alama bonnata en fof en faje ñande o ñande kono on tigi wonu daima tawba ñande o ñande so noosondo o tuuba rutto e Allah subhanahu wa ta'ala o toro Allah o yaafomo o rofto Allah subhanahu wa ta'ala o anda maynden no ara e saahi wo saahi woɓɓe no namde maaya woɓɓe no ƴañirde ni ka jooɗi woɓɓe no ka place ji mum woɓɓe no ka bureau ji mum ono ka laawi
nangandira itum ma ya hay goto men anda ko honno woni e ma yirde ko honto e ko honde e ko honno ara mo kala me watta yila muradu mokuru so do so to mo to Allah subhanahu wa ta'ala jokka dina kan tofto Allah subhanahu wa ta'ala e wada ko yamiri ko ngembere mawdi mundi terto pottido dendagal ko hay ko kan Allah subhanahu wa ta'ala ina wiya kadi ko mayde den préparante ko musibe tedduɓe koko wiyete wasiye aray kadi woɓɓe no deltaki ɗon kadi ɗum ɗon ino wiya ko mayde e heɓo préparante ka sellite a anda conseil mayata windu kala joganiɗoma winda kala mo joganiɗa ñande mayɗa ko winduɗa ko mbino waali ala e ɗuɗal fus probléme fus heɓota ko ɓawde mayɗa ɗum no haɗa ko waɗɗi ela sa sallam ɓe maati ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده كما كهاننا نتو جولو taw no mari ko wasiyo mo o walo jemma ga nini hara wasiye makko ko winda imana mo kala taw no jogani ma no jogana yotti windu wasiye on si tay ga jogane ko joganaka mo farayo kippe mo be mari makko be wadam mo goddum bawde o fati yo windu dum ko o wallina jango muskila ko se botato haray no diata ho wodire ko islam o yamiri kon dem akkidi dum no lori e mokka no sonje mokka abdi lural abdi sonja abdi meji me hontu windu gongol anyawna e goddo windata o wodira e goddo haray fusko winda yande go muskila yanoya tawa seede ala ma seede be yedda haray fus ala ka windi no haray to ila dar moduru idan ara yitto den ka wasiye yon tigi wasiyo mo kala men no wa windude so wawata no andi wawdo windude on tigi winda ko jogani ko te ko jogana ko ɗum ɗon haragi no waali ɗon tigi maayi haray probléme fus ala yo Allah o yaaboye haray sakkitore khutba on oɗo maqta vidéo tawɗo no sakkitede moƴƴa ka réseau ji maqta on no yowdiri e ndeɗo mayde mana makko ko karatɓe ɗingol o wii fewdo ɗo hiɗen e 2021 ɓaawo mo kala me miigito ɓaawo duuɓi temedere ɓaawo hande haray ko honno o fewdori ko to fewndi wi'en 2121 aray enen ɗo fof ko honto wonten mo kala me miigito ɗum ɗon mouradu moƴƴuru haray en woni enen kadi en tawtoyima ɓe gimmoɓe men ɓen tan nder leydi tuuɗi men ɗi ko hoɓɓe go hoɗi e majji golle men ɗen koɓɓe goo wonde gollude jawle men ɗen fof hara ko hoɓɓe goo jogiiɓe bal haray hay fus anɓe annditata en lamodiren ɗo mo gandanɗo hoore mum hombo emen anndi ɗo sorobaɓe mum migitoto fi sorobaɓe mum jewɗo migito fi ɗum ma sorto soro mum ɗum fof yahino enen ganda hay fiɗo wolta hay fiɗo ɓawa duuɓi temedere hannde enen kadi haray kono wowde fayda hay gooto wolta fi meɗen haray wodede men kadna ɗo ko ɓeru saayi ko ɓeru ɗumunne ko ɓeru habbaɗo enen ɗo koye jiiɗ koye yirde ñande jo haray en fof e yahi enen kadi yirde o kadi ara ɓen kadi yaha kono noon no woni fi adna o ha ñande adna o lanni ɗum ɗo ɓurto en andude hon ɗum valeur oɗo aduna monɗen e mum yanno mari valeur kamara valeur hunde tawɗa heɗa woɓɓe ɓe duuɓi seeɗa gini o anda muqabil o lahara monɗe yahude e mum o wi ɓawa duuɓi temedere e oɗo wuula e ɓeɗo e oɗo diwre nde wonɗa e ɗum ko kabruma e ndeɗo deɗere on tigi anda ko hon ɗum ko honno oɗo aduna wonirno ko adduna tawede wona hay fus ko jara yanganade hay fus on tigi miigitoto ɓa on tigi yelo si tawno o artide no ko aduna ga o waɗa piigi tawayɗi ma ko miigitoma o yelono o yelotono sinno hara waɗɗo piiji moƴƴi o waɗi gurdam makko ɗan en piigi tawayɗi ko moƴƴi o nafatamo aduna e lahara o moɓodira moƴƴereji tentiri noon sadakaji iloji tawayɗi baraji mum no kontinana on tigi hay ɓawde o faati haray woɓɓe nden sonko yayi on Allah subhanahu wa ta'ala hodire ka deftere makko teddude ɓe wiya rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak o wi ɓen ɗo wiya Allah mi torkema yirtumen ka aduna yirta ka aduna fiyo mi gollu moƴƴi komi gollu ko moƴƴe kon komi yakkino toon woɓɓe kadi wiyoya hon ɗum rabbi lawla akhartani fa asaddaqa wa kum min as-salihin si anen non no seeɗa fiyo mi wawtude sadaka mi wona e yiɗɓe moƴƴude woɓɓe kadi wiyoya hon ɗum ya laytani qaddamtu li hayati ha yani mi yelo tawde hon ɗum ara ardinanno ka gurdam mum fiiɗi moƴƴi fii ko hon ɗum fii ko tawroya ñande lahara ɗum ɗo fof ko ayga tawde nde janggade ñande o ñande binde kiikiide ɗum ɗo ko wowrote ɗum
taw ɓaawde on tigi maayi wonande o raɓɓitirinoɗo kaduna mum nga taw waɗani ko haani waɗude kon aray noon o wiiɗen ɓay noon enen ha joni ɗe kaduna hiɗe wuuri hay fu laawa keen ko kala en en yo wakkilo darta hoore mum yirtito e programme ji mum ɗin yirtito e golleji mum ɗin ndaara tawa si tawi hino moƴƴi no feewi wakkilo ete Allah subahana wa taala juumo e mum toro Allah ballal tawi ko aksi mum on tigi wakkilo tuuba ɗo yo ɗum ɗon laawol o wii banu adama ko musafir yani on tigi ko setejo setejagal ngal ko on to yurata kata keeki baaɓe makko ɗum ko mani yon yahata reedu nene makko o yahata reedu nene makko o arata hoore leydi hono wonɗin ɗen ɗo ni o yahata hoore leydi o yahata nder leydi ka ɗaɓru en fo en yahay toon o yahata ɗon kadi ka nder leydi ka ɗaɓru o imminoye ñande honɗum yawmal arde ñande golleji ɗi weeɓitoyte tagore nde yeeso tagore nden fof golle on tigi weeɓitoye siko moƴƴi maɗugo woni yo Allah o yurmin en o wi finnoyaaka sakkitode ɗuɗiɗo pet ko équipe ɗiɗi ma ko farique ɗiɗi ko yimɓe ɗi pecce ɗiɗi ko fariqun fil janna ko fariqun fis sa'ir imma on tigi naata aljanna sabu golleji mo moƴƴi walla naata en aljanna ma on tigi naata yi sabu golle bonde ko on tigi wonno e gollude yo Allah o yurmin en o wi kadi piigi ɗiɗi hino sunina gorko tawowo naatani juulirde ha hande si wona ñande o ñande fure makko julde mana ko fure makko on naati ka juulirde kanko e gurna makko naata juulgol ha hande ɗum ɗo are ko won tawede no sumini no sumini kadi won ɗum sonnaade tawko surraali hoore mum ha hande si wona on ɗum kasange makko ɓawnde o faati o surdira kasange makko mbi mana e gurna makko tan fof ko wirtiiɗo ko ɓortiiɗo ɗo matiɗinitere makko yo Allah on mbiw en o wii heewi ndaara e ngara yondanmi no ɗuuɗi moƴƴa telen ka gurdam me en se ndaari ka golleji me en ken fof o yahay toon adi dawa mon adi golle ɗen leereji bitikaji ɗum ɓe ko jelo dawata ko leere ɗum mo tawete kam en are ka bitikaji me en maka biroji me en maka golleji me en aren adi leere nden wonen to leere nden ara gollen golleji me en ɗin haati yon se marande ko ka aéroport e yahay ka aéroport adis leere nden wiye gon ɗum avion naggotako e yahay adi leere nden o wi on ɗum wonno kadi ka labta sa marande ko ka labtani adoga heña yaha adi rendez-vous on wona ɗon ha rendez-vous ma on hewta o so tawi noon julde nde yoni on tigi waloɗano inna minen ndeyi wallahi on tigi no jogui probléme wolnade probléme o ko hon ɗum ɗoy ngol ngol hino teddi ɗoy ngol ngol hino teddi no teddani julɗe len no teddani rew Allah subhanahu wa ta'ala kono golleji aduna on ɗaɓɓirɗe aduna on fi ɓeyduno aduna on ɗum ɗon haray teddana on sino sawari no wakkili moƴƴa o wi aray watta ila murado moƴƴude ko ɗum Allah o wii bal tu'thiruna al hayata dunia yo Allah on hiw en yo Allah on hisi en yo Allah on yafano en faatiɓe ɓe yo Allah on dikkina en nawnuɓe ɓe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa sallim tasliman kathira اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعصنا وقلنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا جلس فاجر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.